Hayırlı gün yakın dostlar, havmığınız bedegin, şatlık, bəxit, kuanıstar, alıp geldik hizge biz. Dağıntlarga bay hem güzel, dedişinen geldik biz, danlı dövleken yağına. Selam alıp geldik biz. Büte millet halıkları, dost yaşay dedişlile, Başkurt, Urus, Tatar. Udmur. Tırışlar her iştele. Мәшһүр эпосыбызды сәсәндәр гүк яткан һөйләүче мәктәп укучылары ел һайын арта. Уларның республика конкурсы быел 12-нче мәртәбә узгарыла. Башкортстан мәгариф министрлыгы оештырган был ярыш 1998 елдан башлап эпос менән бәйле урыннарда үтә. Дәүләкән районы Асылыгүл буенда яшәгән Каңлы, Мәң ырыу башкортлары Заятүләк менән һәүһәлү эпосын иҗат иткән. Бында Кобайыр һөйләү осталары быел 2-нче мәртәбәгә йыелды. Республика Башкорт лицейнан кайнар сәлам барыгызга. Исемем булыр Шәфкать, ә минеке булыр Рафкат. Лицейның игелекләре, әбиялил бөркетләре. Безнең лицей, данлы лицей, бездә тик шәп егетләр. Һәр эштә лә, укуда ла алдынгылыкты бирмәй, тырышып укый улар. Хуш китәгәдә дуслар, гөрләп торган бәйгеләр. Рау батыр рухайда, уй яныгыз сәсендә. Илем, халкым тип янган, айдар байык, орамгылдар. Милләтемдең маягы, киләсәгә безне яктырта, уларның якты рухы. Безне рухлы башкорт өсөн, илем куанып торган. Сәсән телле яшьләр өсөн, илем һокланып торган. Маек сәсән, орамгылдың изге юлын куып, батырлар бергә булып, барына сәлам еткерергә, Олы Корга йыелды. Асылыкүл буендан данлыклы эпосыбыз Заятүләк һәм һәүһәлү эпосын булдырган төяк. Был төяктә Урал батыр эпосын яттан һөйләүчеләр конкурсы 2-нче тапкыр үтә. Был инде безнең эпосыбызны бөеклеген Заятүләк менән һәүһәлүнең эпосының мәртәбәһен арттыра. Безнең Дәүләкән районы халкы фольклорга, иҗатка бай халык. Был байлыкты киләсәк буындарга ла yetkерү, яшь талантларны асу зур әһәмияткә ия. Безнең Дәүләкән yerендә бүгенге көндә бына ошол башкорт авылдары ошо эпосты бездә үткәрергә тәкъдим булгач шатланып риза булдык. Чөнки был безнең бүтә Башкортстандагы булган яшь талантларны күрергә мөмкинчелек бирә. Асылыкүлебез менән хаклану, уларның иҗатына илһам өстәй. Хәлдәрегез нисек? Шәпмәһегез? Оршы матур сәхнәләр, ярмәкәйләр хөрде сәламләй. Ямлы ярмәкәй йөрүннән алып килдек күп сәлам. Безнең сыгышты карап, харам калган бар галәм. Ярмәкәй яктарында сибәр кызлар күп кенә. Атамкүл авылында Елвина берәү генә. Минем исемем Айнур, бар дөньяга сәсәм нур. Мин булган алкы, максатым еңеп кайту. Минең исемем
ötken her diregi, her talı mine tanış. Zim başında tuğan yerim, aş kadar tirtken yerde, dün kulinde para kıştar, gurur yedgen yerde. Rayonumuz Fyodorovkala, Başkurt avlı yetev, kalmış bilen din başına, aş kadar akıp gide. Sıldır sıldır tenkeler, yer batmışka düşeler. Sıldır sıldır tenkeler, yer batmışka düşeler. Yaş gelinler yigitlerin yüreğine muhteler. Yaş gelinler yigitlerin yüreğine muhteler. Республика Урал Батыр конкурсында 6-сы мәртәбә катнашабыз. Һәм бик яратып катнашабыз, бик теләп киләбез. Бына быелгы елда ошондай үзенчәлек менән килдек. Үзебезнең якта һирәк башкарыла торган тәңкәләр дигән бик матур йыр алып килдек. Sıldır sıldır tenkeler, yer batmışka düşeler. Sıldır sıldır tenkeler, yer batmışka düşeler. Yaş gelinler yigitlerin yüreğine utteler. Yaş gelinler yigitlerin yüreğine utteler. Sıldır sıldır tenkeler, sıldır sıldır tenkeler. Zamanına öpkelemeyim. Zaman şu kadar evet bara. Yaşlarga şunday bäxetliler, şat turmuşda yaşaylar, rahat yaşaylar. Biz ötkendägi zaman tugul indi. Dürüsün gene aytkanda. Bik matur dünya, bik matur. Башкортстан гүрләп тора гөл күк сәскә ата. Ситте йөргән башкортлар да кире кайта бит, кире кайта. Ак кышлар да кайта, шуның шикелле безнең башкортлар да кайта Башкирияга. Шулай, бик матур бара тормыш. Гел генә шулай дәвам итсен инде. Ошондый байрамнар яш булсын, Алла бирсә, һәр вакыт яшьләргә тынычлык булсын. Иминлек булсын, сугыш булмасын. Барсы да бар, Аллага шөкер. Борынгыны онытырга ярамый. Борынгы эште. Ул бит элек-электән килгән башкорттың горурлыгы, иҗат. Башкорттың горурлыгы. Безнең Миякә районы командаһы быел беренче тапкыр бына ошо Урал Батырда конкурсына, яшь сәсәндәр конкурсына республикага беренче тапкыр гыйынга килдек. Бына бу гыйында инде без районда үткәрелгән конкурста һәр вакыт катнашып киләбез. Һәм быел инде без инде шул конкурска үзебезнең яктың эпосы Идүкәй минем Морадым әҫәре буенча сәхнә куйдык. Бына ошо сәхнәне әҙерләгәндә укучыларыбыз зур игътибар менән ошо эпосты, Урал Батыр эпосын, Идүкәй минем Морадым эпосын бик матур итеп укынылар. Ошо эпос буенча бик күп эшләнеләр. Башкортстандың бына бик билдәле, күп билдәле урыннары менән танышырга теләнеләр һәм был Идүкәй Морадым, Урал Батыр, тарихи геройдар, образдар менән бик күп өйрәнделәр. Һәр береһе нинди дә булһа музыка мәктәбен, художество мәктәбен, бию мәктәбен биткән укучылар. Улар өчен инде был конкурс бик мәртәбәле. Тарatan мәңгілік илһам, башқарырға изге ғәмәл. Танышайық, мен Маратмын. Уғанақта тауап үткәнмін. Ялан аяқ тупрағында аунап, Тағиделкәй һауан іскәнмін. Сәлем һеҙгә, кешеләрем, һеҙгә ҡарап өндәшәбеҙ. Уй һеҙгә уй, моң һеҙгә моң, сәленән сәләм еткерәбеҙ. Уғанақ ере дуҫлык еле. 17 милләт татыу яшәй, байрамдарда байрам итә, емертеп эшен эшләй. Рәхмәт һиңә, Урал Батыр, өйрәткәнгә туган телемде, күңелемдә тыуҙырғанға һөйөү, яратырға тыуған илемде.
Саламатсызбагыз, Айдар Байык исемем. 100 яшемдә француз явын еңеп кайткан яугирларны каршылаган сәсәнмен. 275 ел әз вакыт ара түгел. Халкым мине зурлаганга, рухым шат бүген минең. Урал батыр эпосын һөйләгәндә кыюлык кирәк, батырлык. Үзеңде сәхнәлә тотыр кирәк. Сәхнә басып торган урында үзеңдеке булырга тиеш. Тәмле иделкәй һылдарыла, куандыра кан илаган илдәрде, бетерәлер һыу көсәгән уйдарды. Вакыт елдәре исә, тарих битләрен аса. Дыңлайык, беләйек тарихты, гимназия быел кырыкты. 20-нче мәктәп, 20. Укуга без тырыш, егәрле. Туган телгә ихтирам бирәктә, аманатка тугрылык теләктә. Дәвүрләргә, буындарға ялга, вакыт ага. Күп мәсер хаклай булган. Шу йөртәр көтүнән, күп мейзәрдән исеме, батырлык таны. Шөһрәт шаны булып, күп вакыйгалардан бире шаһиты. Киләчәк буындарда, тарихын укып та, кешеләрне тыңлап та белсәләр. Изге юлда гынатмагыз, кушыгыз уландарым. Без аяусыз урыштык. Беребез бишкә тырыштык. Тик әз дине гаебыз, күп күңелле каныбыз. Урал батыр эпосының мәгънәһен төшенү, тел, ил мәсьәләһе бүгенге иң актуаль мәсьәләләрнең бере. Шуңа күрә улар инде үзләрен киләчәктә ошо башкорт милләтенең алдынгы кешеләре булуды күз алдында тотырга тиештәрдер дип уйланык инде. Шуннан сыгып без төрле сыганактарга мөрәҗәгать иттек. Бигрәк тә безгә педагогтар Әлфия Шәмсетдиновна Зөбәерова безгә ярдәм итте. Рафаэль Салихович Культпросветта укыта ул безнең. Һәм бана без үзебез инде кызларның бик бай идеялары үзләре, апай бана шулай эшләһәк булмасмы, булай эшләһәк булмасмы дигән фикерләр белән инде бөек комартҡабыҙҙы тулыһынса уҡып сыҡтык. Беҙҙең һәр беребеҙ уны йөкмәткән бик ныҡлы белән. Һәм ошо йөкмәткәнән сығып, беҙ һәр беребеҙ мәсьәлә менән сәхнәләштереүҙә һәр беребеҙҙең идеялары булды. Әҙерләнгәндә беҙ иң башта декорацияға күҙ һалырға булдык. Урал батыр эпосын уҡып сыҡҡас, мин тәүҙә күҙ алдыма уларҙың һәр бер геройын килтерҙем. Һәм үҙемә кәрәкле һәм фәһем тигәндәй алдым инде. Яҡшылыҡ менән яманлыҡтың төплөрәк мәғәнәһен аңланым һәм уларҙы айырырға өйрәндем тиһәм дә була инде. Замандарҙағы тамғалар нимә аңлата Сәләһинеке? Бу ырыуымдың тамғаһы ырҡаҡ. Шул һәр беренеке. Инде ырыу ниндәй ауылдан инде? Мин Әбия районы Үтәгән ауылыныҡы. Ырыуым Тамъян, тамғам ырғаҡ, ошом ҡарға. Көйөргәҙе районы Яҡуп ауылынанмын. Ырыуым Ҡыпсаҡ, тамғам өс тешле тараҡ. Мин Бөрйән районы Ҡолғона ауылынан. Минең ырыуым Түңгәүер һәм тамғам Даға. Мин Йәнсура районынан, Байдәүләт ауылынан ырыуым Ҡойошҡан. Ырыуым үҫергән, тамғам Ҡойошҡан. Мәғариф министрлығының ел һайын ошо
конкурсты үткәрүе, ул ысын мәгънәһендә Урал батыр эпосына һәм шул ук вакытта эпос жанрына балаларда ихтирам һәм шул ук вакытта ниндәйдер дәрәҗәле һөю тәрбияләй торган сара ул. Мәктәптәрдә ул ысын мәгънәһендә формалашты, башкаручылар инеште. Ә инде бына өлкәннәр арасында ла ошондай конкурсларда үткәреп, әйтәйек, безнең атайдар, апайдар, әсәйдәр, оласәйдәр, олатайдар арасынан да ошо эпосты башкаручылар барлыкка килһә, ысын мәгънәһендә бына ошо безнең куйган бурыс үзенең максатына өлгәшкән булыр ине дип исәпләйм. Майдан тотмас үзәргән булырмы? Үзен әйтмәк үзәргән булырмы? Үзен хәтлесе булмаһа, үзәргән булырмы? Үзәргән булырмы? Ихәдәр беләйек, тугандарды беләйек, итмәһә румагыз яшьмән һава. Сирәһләр битәйек, сирәһләр битәйек, сирәһләр битәйек, сирәһләр битәйек. Әйе, олатайымдың ері, абына был, қарай. Бына был Сураш ташы. Ошы таштан олатайым, Яуыз Брагинді атқан. Я хүйләлі. Хәдір, бұл хәл, лай болғанды. Егітті! Кем ол? Не болды Сураш ағай? Петербордан келген начальник Брагин бик Яуыз құмходадан болып шықты. Әррау батырдарын ханға хұрмай, башқұрттарды кәмхәді. Оның бұл қылығына шик көйірға ваққан. Еребізді қысып, динібізден айырға ғана маташулары етмей. Қанескіз Брагинді барып, қылықты зағилаталы. Башқұрттың тінкәһіне нықтайды ағылған. Ер едінен, юғытыр әрәгіні. Бұна қара, бұна ошы орындан балыққа келгенінде, мен үні талқасқа қапылармын. Әйдәгі дегістер. Бұна лаққара, батыр мақтана кегенде, Яуыз Брагиндан отылды. Полковник Исаков итәкчелегендәге карательләр килергә сыкканды. Авылдарды яндыру, мал мөлкәтте туздыру, язалаулар башланырга тора. Кыз кеше канаты, коралга дирменәтен. Ә мин кусты, коралдар итәрлекме? Хәзер түвәлләйем. Бездә бергәләп йөрү. Карательләр үзләре куркытасы. Бердәмлектә бәрәкәт, таркаулыкта һәлакәт. Бердәм булу кирәк. Әссәламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Я, узын юлдар үтеп, ниндәй хәбәр алып килдең Аллаһтан? Дәшәктән ту. Бик була старшинаның фарманын килде. Старшиналар әдер түгел, шуга күрә ярдәм килмәясә. Үҙегеҙ генә яулашағыҙ йорт ил туҙы, халыҡ ҡырылыр. Шуға күрә Брагинға ҡаршы сыҡҡандарҙың барығыҙҙы ла ғаиләләрен алып, ваҡытлыса ҡаҙаҡ далаларына килеп тороғоҙҙо һорай. Юҡ, беҙ туған еребеҙҙе ташламайбыҙ. Бик ауыр булһа ла, бик була старшинаның фарманын үтәмәй булмай. Хәҙер үк юлға әҙерләнегеҙ. Бына шулай олатайымдың тарихы.
Bu Tapмар boylarında Әмин, Төмәс, Сураш, Өткол авылдарынан егет халар. Улдары менән Пугачев явында ла катнаша ул. Тарихтың шаһиты, күпте күргән яңгүдәй, Сураш батырдың токымы бында ул. Ерен һавын улдаулар, илен халкын курсалар, ир егетләрнең төяге яңгүдәй, ир егетләрнең төяге яңгүдәй. Рәтләнеп килдек бында дуслар. Был ер һәм һез үтә якында. Сәлам һезгә, Әл-Мөхәммәд тәфсилардан. Сәлам һезгә, Ер-Моң иленән. Самра батша иленән, бозып килдем шыйымга. Илебез киләсәге булган, сәсәндәрне күрүгә. Байтак ердәрне булды, матурлыкты күреп шатланды. Илебез киләсәге бездән тора. Изгелекте, яхшылыкты, яманлыктан, яуызлыктан айырайық. Зур яңгырай күктә ердә газизе башкорт теле. Зур яңгырай күктә ердә газизе башкорт теле. Ярһып тибә яшь йөрәгем, илһам дәртле күңелдә. Ярһып тибә яшь йөрәгем, илһам дәртле күңелдә. Изге теләк, фатихалар, күп рәхмәттәр улала. Ерем, халкым, илем, шатланайык. 65 ел тулды зур еңеүгә. Тыныс булһын килер көнебез дә. Эй, хөрмәтле иен, үзебез турында ла әйтәйек үзебезне. Гимназиябыз, ер артынан тауа ердар яқты нұрлы күнебіз. Үстірқанып білдің бізге сәнғат сәздәр, Яханына сихри ауаз бишектер, тирбәлдірдің мұңлы илді. Гимназиябызға исем берген
милли, мәшһүр йырчысы, Башкортстанның халык артисты, композитор